Kirabu kia Gor Mahia ona thenge ya kuhotwo ni Mathare United muthenya wa Jumamothi no kigitongoretie rigi mari na pointi 60 thutha wa gutungata ngucanio-ini 28. Riu Gor marabatara pointi 4 tu hari ngucanio 6 iria matigaritie niguo kuhotana gikombe giki rita ria 16. Imwana cia Sam Simbwa Sofapaka marahota Bandari FC na Gor 2-1 na riu niyo mari akere kirugamo-ini kia rigi mari na pointi 48 thutha wa guthaka ngucanio 29. Kakamega Homeboys ni ya gatatu ona thutha wa guthinikanio ni Nakumatt muthenya wa ira na Gor 2-1. Ulinzi Stars ni ya kana ona thutha wa kwa gufunga na Gor na Giukite muthenya wa Jumamothi. Kimera giki gikoretwo gitegucera matunda mega kuri timu cia AFC Leopards kuona mari namba 14 na pointi 33, Mathare United namba 15 na pointi 30, Thika United na pointi 28 niyo mari namba 16. Irabu cia Western Stima na Muhoroni Youth FC mari hatikaine ya gwikio nja wa rigi kimera turorete kuona niyo mahingite murugamo wa rigi no mena pointi 28 na pointi 24 moimanite thutha. Ona kuri uguo kocha wa Muhoroni Youth FC George Maina ni atigite wira thutha wa kirabu kiu kuhotwo muthenya wa ira ni Tusker FC. Muthaki Kefa Aswani wa kirabu kia Nakumatt ni utongoretie hari ugwimi wa bao kimera giki afugite Gor 11 o udumwe na Steven Waruru wa Ulinzi Stars. Umar Kasumba wa kirabu kia Sofapaka ona thengia wa gutungata rigi-ini gwa kahinda kanini afugite Gor 10 hamwe na athaki Medi Kagere wa Gor Mahia na Crispin Odor wa Mathare United. Haduni ha metha ya mathako ya Kameme TV riakwa ni Mugure wa Karuiru.